Mender kiriban syakem galan mar. Kendai sengi hadian ba ka Hinyo Trap Youth Council Ribhoi District kala let jurip ya ka Resource Rubber Private Limited ki nong alam kila Shah Hajar Shakhana para Police Station Hinin ka sengi. Haba ajing kren syakilat pathai kubor u Presiden Jong ka HYC Ribhoi uba Hercules shooting ula batai ba ka jing Shakhot kalong hadian ba kila persyang ban let lum ya ki kot kisla na ka Resource Rubber Private Limited. Henry teliki kes ke baidai batkan ka jingja lada ban ujor hak hana para police station kentup ru ya ka jing persyang kenra trading license ha mausmai. Kumban chupin kan mau bah ka arpu arterek unaitung ka Kynhun Jong ka HYC Ribhoi ka let jurep ya ka tei ka karkhana. Kadang kata ka mesim ka basokya namar ba kumno u mender uyo ban hayi lalan apo ka brih nyo trap iklam da don yaki trading license. Tekadai halor kata nurem nagalang di kaseng kalalit ban keli ban berteu to try jong kata factory. Henry puse pat kendit ba kumboyo nongsen kumba pila sakit rasmi niyo ban da kata ka jingkot hadir ada ban pa da taki jingkot sangi ba ngila sa pangat adu brutally ki section yang gi noilam jong kaseng. Ka Social and Economic Life Development Department